Jedan nastavnik meksičke škole nedavno je izazvao bes među roditeljima zbog svog bizarnog pristupa u sprečavanju prepisivanja na testovima u svom razredu. Nastavnik je naterao svoje učenike da nose kartonske kutije na glavi kako bi sprečio da prepisuju odgovore jedne od drugih. Priča je tada postala viralna na internetu nakon što su roditelji učenika izrazili snažno negodovanje zbog nastavničke metode. Jedan drugi nastavnik je komentarisao: učenici mog 5. razreda voljeli bi da imaju takve ispite. Možemo bojiti kutije i igrati se robota kako bismo proslavili kraj testa. Pa šta mislite, ljudi? Da li je ovo neprikladna metoda sprečavanja varanja na testovima i da li je ovo sjajno rešenje?